Assalamualaikum, hai semua. Hari ni saya nak share resipi makaroni carbonara. Okey, jom kita start. Kita siapkan air untuk merebus makaroni. Letak sedikit minyak dan juga sedikit garam. Biarkan air mendidih dan kemudian boleh masukkan makaroni kita. Dan kita rebuskan selama 15 minit sehingga makaroni kita lembut. Tujuan kita masukkan garam tu supaya makaroni kita tu ada rasa. Dan kita masukkan minyak tu supaya makaroni kita tak melekat. Bila makaroni kita dah lembut, bolehlah kita angkat dan toskan. Kemudian kita siapkan bahan-bahan. Saya gunakan setengah biji bawang Holland, 5 ulas bawang putih dan sedikit sausage. 2 tin cendawan carbonara, sedikit butter untuk menumis dan sekotak susu full cream. Panaskan butter, kemudian masukkan bawang dan tumis hingga bawang kekuningan. Kemudian masukkan sausage yang kita dah iris tadi. Masak sausage ni sampai dia sedikit garing dan kemudian tu bolehlah kita masukkan mushroom carbonara kita. Untuk 500 gram makaroni saya gunakan 2 tin mushroom carbonara. Gaul sebati dan tambah sedikit air. Tak perlu tambah garam sebab dia rasa tu memang dah cukup. Kali ni saya tukar spaghetti kepada makaroni. Terusnya saya masukkan 200 ml susu full cream. Boleh juga kalau nak masukkan cooking cream. Kita gaul rata dan kita biarkan dia mendidih. Kuah kita dah mendidih, bolehlah kita masukkan makaroni yang kita dah rebus tadi. 500 gram makaroni yang siap dimasak cukup untuk 6 orang makan. Orang kalau dah jemu hari-hari makan nasi, orang buat je makaroni carbonara. Resepinya pun mudah dan bahan-bahannya pun murah. Mesti anak-anak korang suka. Kalau korang suka, korang boleh taburkan juga cheese dekat atas makaroni kita. Tutup sekejap supaya cheese dia cair. Okey, makaroni kita dah siap. Bolehlah kita hidangkan. Okey, dah siap. Korang jangan lupa like, comment and subscribe. Bye.